أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah stvorio nas i On rekao, ja nisam stvorio džinovi i ljudi osim da mene obožavaju. Neki ljudi, oni pitaju zašto treba da mi obožavamo Boga, zašto treba da obavljamo namaz. Ima dosta takvi muslimani i mimo toga oni koji obavljaju namaz, oni ne vidi neki efekt na njih, oni nisu toliko upućeni u tome i da li Bog sluša njihovi dova ili ne, zašto oni treba da padaju na sećda, šta je svrh u tome. I stvari u tome da većina ljudi koji obavljaju namaz, oni ne znaju slast u namaz. I zato njihov namaz, njihovo obožavanje bude samo kao formalno. Samo oni dođu, napravi nijet da uči ovi par dove na arapskom, a ne znaju prevod, ne znaju šta su naučili i onda samo završili namaz, predaju selam i odu i misli da oni su završili dužnost. Ali namaz nije samo ovo nije taj namaz koji Allah zahtijeva od nas. Namaz je susret sa Bogom. Namaz ima slast, ali samo treba da tražimo, samo treba da pokušavamo. I ako bi stigli do taj nivo, onda ja sam siguran da bi vaš jedan namaz bio bolji od cijeli životni namaz i koliko ste klanjali prije toga. Zato na prvo mjesto treba da mi vidimo kada mi stojimo na namaz, kome ovo padamo na sećda, kako je naš gospodar, koliko on ima moć. I onda bi nama bio jasno gdje mi stojimo. Naš gospodar, Allah, on je vladar za sve mir. Nije samo za naša zemlja, nego sve ovi nabatske tijela. Imamo nekoliko miliona ovo nabatske tijele i bezbroj i nauka još ne može da stigne do kraja od sve mir. I on je stvoritelj za sve stvari. A mi smo jedna ponizna bića. I, na primjer, ako čovjek vidi sebe, ako, na primjer, neko stoji u Skopje ili u Sarajevo ili u Beograd ili bilo gdje i vidite koliko su veliki ovi gradovi. I mi možda da vidimo da jeste, ja postojim, ja sam tu. Ili ako neko izađe prema u vazduh nekoliko kilometar i onda prvo od daleko se vidi samo taj mali grad, Sarajevo ili bilo koji grad izgleda će mali. I onda tamo nećemo, postoji ćemo mi, da ne se vidimo mi tamo, samo mali grad.
Ako ide još dalje, onda nema ni Sarajevo, možda nema ni Bosna, nema onda zemlja izgleda i kao lopta, ako idemo toliko daleko. I to se pokazuje koliko mi smo ponizni, koliko naša bića kao ne vrijedi. Vidite svaki dan koliko ljudi oni preseli na drugom svijetu, koliko se rodi, ovo svjetski posao sve ide isto kao su bio prije. Znači, ako mi postojimo ili ne postojimo, ne fali ništa ovdje. Ili ako bi mi smo završili svoj život kako je potrebno, onda bi falilo nešto ako idemo od ovog svijeta. Zato treba da mi vidimo kada mi idemo za molitva, kada stojimo na namaz, onda mi molimo za taj Gospodar koji je stvorio ovo sve nebetska tijela, sve stvari. Mi ne možemo da brojimo ovi toliko, ako uzimamo samo drveća, ako uzimamo životinje, to su toliko stvari koje Allah stvorio i On je stvorio nas i On stvorio nas za neki svrh, da mi postanemo njegovi robovi i da mi obožavamo njega. I u molitva mi možemo da dobijemo ovo slast ako idemo prema tom putu kako je išao naš poslanik Hazret Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. I onda sigurno mi bi isto dobili. I onda Allah bi prihvatio naše dove. Kako je on kaže, molite me, ja ću vam se odazvati. Ako bi tražili od mene, dobit ćete, ja ću vam dati. Ali treba da postanete njegovi robovi. I drugo, kada hoćemo da obožavamo Boga, onda treba da mislimo na koje mjesto treba da idemo. Ako idemo u džamija, to je Božja kuća, onda treba da dobro obučimo, da stavimo miris, da se znamo kod koje bića treba da idemo. Prije namaz treba da malo sjedimo, da pravimo neki salavat, da činimo neki zikr, da pravimo istigfar više puta, da bi ušli na ovo mjesto gdje treba da idemo. I Allah rekao, Allah je lijep i voli ljepotu. Zato ne smijemo da kod Boga idemo sa prlje odjeće, da nisu sredine odjeće, ali obučimo nešto tako ko nije dobro. Na ovo doba se vidi dosta omladine obuči takve pantalone koje kada oni padaju na sađda, onda budu gole. I to nije način za molitva. I treba da prikladno čovjek obuči i najbolji je način da Allah prihvati naš dove je da počnemo da klanjamo tahadžud namaz, polanoćni namaz. I Kur'an kaže, ako bi počeli ova namaz, onda Allah će staviti puno efekt na vaše riječi. I onda kada vi držite nešto govor, kada pričate, onda ljudi bi volili taj i onda oni bi promijenili u tome. I zato ako čovjek počne u početak samo 2 nafila, ali taj nafil treba da se traji negdje 15 minuta i na ovo čovjek treba da prenosi sve svoje potrebe i svaki dan što mi pogrešimo, onda prenesimo kod Boga, o moj Gospodar, ja sam pogrešio ovo ili ono, pravio sam grije, neka ti mene oprostiš. I onda čovjek polako počne da ima slast u namaz. I onda kada on sebe misli da ja sam toliko ponizna osoba, moj Gospodar je toliko veliki
i onda kada vidi u sebe i kada vidi svog gospodara, kada vidi njegov milost, onda polako počne da se plaće radi Boga. I onda kada klanjamo namaz, kao sam u početak rekao, treba da znamo prevod. Naprimjer, surat Fatiha mi učimo svaki dan, na svaki rekat. I ako ne znamo prevod, onda ne bi bili na tom nivou. I zato kada mi kažemo Alhamdulillah, sva hvala pripada Allah, alhamdulillah. Ovo mene ne pripada hvala. Hvala pripada samo Allah. Ko je taj Allah? Gospodar svih svjetova. Ako čovjek ima prijatelj, neki ministar ili predsjednik, toliko on se veseli da kaže ja nemam nikakvi problem, ako bi imao neki problem, moj prijatelj, on je ministar, moj prijatelj je predsjednik država, on će rešiti moje probleme, ali opet oni su isto ljudi. Možda oni reši do neki nivo, ali ponekad čovjek razboli. I čak ljekari su prijatelji, ali ne može da pomažu ništa. Zato što onda samo jedan bić, jedan gospodar, on može da pomaže. Zato kaže, on je gospodar svih svjetova. Onda treba da čovjek počne da broji. Moj gospodar, Allah, on stvorio nebeca, on stvorio svemir, on je stvorio zvijezde, on stvorio ovo i ono. I on je moj gospodar. I ja molim njega. Moje potrebe su sitne kod njega. On je moćan, on je jak. Ako on postane moj gospodar, za njega neće biti problem da on reši za moj ovaj sitni problem. Onda se kaže milostivom, samilosnom, ovo se kaže Ar-Rahman, Ar-Rahim, on je dosta stvari mene podario bez moje potrebe, bez moje zahtjev. Ako čovjek samo vidi o sebe, da li možemo da mi kažemo ja sam tražio da Allah mene dadne nos, ili uši, ili oči, ili ovo i noge, ili ruke. To sve su Božje blagodati. I vidite, kada čovjek misli u sebe, on mogao da mene ne dadne ovo ili ono, ali ovo su sve njegove blagodati, Ar-Rahman. Nisam tražio, ali on mene dao. Moj gospodar je veliki, Ar-Rahim. Kada nešto trudim, kada nešto radim, onda dolazi Božja pomoć da bi završili na bolji način. Onda kada smo mislili ovi Božje blagodati, kada smo mislili kako Allah podari, onda dalje kaže Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. Mi jedino tebe obožavamo i jedino od tebe pomoć tražimo. Nemamo neka druga gospodar, nema neki drugi Bog. Mi nemamo neko drugo mjesto gdje mi očekujemo da bi nešto mi dobili. Samo kod tvoj prag mi smo došli. Mi smo ponizni. Nama treba tvoj pomoć. Ti nam oprostiš. I ne možemo da idemo na taj put bez tvoje pomoći. Zato ti nama pomažeš. I bez Božje pomoć mi ne možemo da postojimo. I onda dalje kaže uputi nas na pravi put. Šta je pravi put? Onda dalje Allah kaže na put onim kojima si dao blagodat. Ko su ti bili ljudi koji su dobili Božje blagodat? To su bili poslanici, to su bili sidiki, to su bili šehidi, to su bili dobri vjerniki.
mi tražimo njihovi put na svaki namaz. I mi možda ne možemo da stignemo do taj nivo. Kako je naš voljeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on kračao prema Boga, ali mi možemo da slijedimo njega. Kako je on obožavao Boga, kako je on služio čovječanstvu, treba da mi tako radimo. I onda ako bismo dobili pravi put, onda dalje zadnji ajet kaže na put oni kojima si dao blagodati, na koji se nije srdžba izlila i koji nisu zalutali. O moj Gospodar, ja tražim tvoj pravi put. Ja tražim put od časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja tražim put od njegove sledbenike. Ja tražim put od svih dobrih ljudi koji su postali tvoje sluge. Ja tražim put od prethodnih poslanike, kako si ti samilio za njih, neka mene isto obratiš. I onda čovjek treba da ima nada u Allahovu milost. Allah voli čovjek. I isto se kaže ako mi krenemo prema Boga i ako smo bili pogrešni, pravili smo neki grije, on je spreman da nama oprosti. Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu kaže jednom prilikom ashabi vidješe kako jedna žena uplašeno trči i nešto traži. Pa kad nađe svoje dijete, zgrabi ga sva strana i stavi sebe u krilu i poče ga dojeti. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, on vidio taj stanje. Poslanik kaže, vidite li ovu ženu, da li bi ona bacila svoje dijete u vatru? Ashabi rekuše, ne bi. Kako ona je tražila, kao bila luda da traži svoje dijete, kako može da ona baci u vatru svoje dijete? Tada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, Allah je milostiv prema svojim robovima od ove majke prema svom djetetu, kako je ona ona imala milosti i volila svoje dijete. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Allah je milostivi, veći milostivi prema svojim robovima od ove majke prema svom djetetu. I zato treba da imamo uvijek dobro mišljenje, treba da imamo uvijek dobro milost i da treba da očekujemo Božju milost od Allaha. U hadis koji prenesi Abu Hurajra stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da čovjeku kada počne klanjati dođe šejtan i počne ga podsjećati na mnogo šta govorići mu, sjeti se toga, sve ono čega se nije mogao sjetiti, tako da čovjek dođe u situaciju da ne zna koliko je klanjaju. Ovi neki ljudi kažu, kada mi klanjamo namazu, tokom namaza dođu razni mišljenje koja kao krene naš mišljenje od namaza na neke druge strane. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na drugom mjestu rekao, za svaki stvar ima šetan, a za namazistvo ima taj šetan. I rješenje je to samo da čovjek trudi i da pokušava da oslobodi sebe od takve vrste šetana. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, muđahid znači borac na Allahovom putu je onaj ko se bori protiv svoje duše i protiv svoje strasti da ne oslobodi
da se oslobodi sebi od ovakvih stvari. I ovo kada smo, na primjer, počeli da obavljamo namaz i onda treba da znamo prevod na namaz, kada mi sjedimo atahijat, to znači kao da atahijatu lillahi, sve vrste poklon su radi Allah. U namaz kada mi dolazimo, to isto kao da mi donesimo neki poklon za Boga. Šta je poklon za Boga? Dobro djela je poklon za Boga, namaz je poklon za Boga, Božje zikar je poklon za Boga. I zato svaki put kada mi dođemo u namaz, treba da razmislimo da li sam radio od prethodni namaz do sadašnji namaz neka dobro djela. Ako smo radili nešto, onda je dobro što mi smo donijeli nešto novo. Ne može da mi nekome poklonimo svaki dan isti. Ako poklonite nekoga danas ovo svijeći, sutra dan opet i treći dan opet i druga osoba bi rekao šta je ovo isti, svaki dan donosiš isti poklon. Da li možemo da mi poklonimo Boga svaki dan isto? Da mi mislimo, Gospodaru, ja sam klanjaju danas, sutra dan opet klanjaju sam danas. Nego da poklon treba da bude različit. Da smo pomogli nekome, da smo oslobodili od nekog mučenje. I to je to kada smo radili neka dobrodjela. I to je taj poklon, to je taj zadač. I na primjer vidite kao djece, oni ne završi zadaču, onda saba imaju sigurno ovo njihova razboli stomak i kažu muka mi, ne može da idu u škola. Ali ovi djece koji su završili zadaču, možda oni ne čekaju da se završi ovo doručak, možda bez doručak oni trči prema škola. Zato što oni su završili zadaču. Iako učiteljica pita nešto, oni bi podigli u prvom. I ako smo radili dobro djela i ako smo volili svog Boga, onda čim bude azan, mi bi trčili prema džamiji. I ako nije, onda naš stan je kao taj dijete koje nije radio zadaču i onda nismo radili zadaču. Zato ovo što sam rekao, ako hoćemo da dobimo slast u namaz, onda treba da vidimo da počnemo nafil namaz i to je tahadžud namaz. I od početak da počnemo samo dva nafila, ali treba bude redovno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najbolje djela je koja je čak je malo, ali bude redovno. I za neko vrijeme, možda mjesec dana, nastavimo tako da klanjamo dva nafila i molimo. Da prenesimo svoje bolke, svoje probleme kod Boga, kao da otvorimo svoje grudi kod njega. I da tražimo njegovu pomoć. I kada stigne naš poziv, naš vik, kada stigne kod Boga, onda on kaže, ako vi krenete prema mene jedan korak, ja više, ako vi dođete peške, ja ću prema vama trčići. I onda taj gospodar koja je nevidljivo, onda on će postati vidljivo za nas. On će nama pomaći za svaki korak. I zato običajni Mesija al-Islam, on rekao, naš gospodar je živ sada kako je bio prije živ. I on sluša molitve kako je on prije slušao. I on odgovori svojim robovima kako je on odgovorio prije. On nije mrtav. Njegovi atributi svi su u funkciji kako su bili prije. I zato mi treba da tražimo taj slast. Mi možemo da kažemo o naš gospodar. Ja sam slijep, ja ne vidim, ja ne dobim slast u namaz. Neka ti
mene pomažeš, ti mene pošalješ, ti mene podariš, taj slast koja onda kada jednom dobimo, mi bi za uvijek promijenili svoj život. I kada bi dobili slast u namaz, i kada bi postali istinski Božji robovi, onda inša Allah mi bi isto počeli da volimo Božje stvorenje. Ne može da čovjek bude vjernik, ne može da čovjek bude Božji prijatelj i mrzi njegove stvorenje. Onda faktički mi bi vidjeli da mi nemamo ni jedan neprijatelj. Kao običani Mesija a.s. rekao, on kaže u širom svijetu, ja nemam ni jedan neprijatelj. Ja volim svakog, zato što svi su Božji stvorenje. Moj gospodar stvorio njih i ja volim svog Allah, svog gospodara. Kako mogu da mrzimo njegov stvorenje? Vidite kako čovjek kada promijeni sebe, onda odmah on gleda novi svijet i drugi svijet. I ovo treba da mi počinemo i inša Allah će nama podariti svoju ljubav i Allah će nama podariti svoju milost i kada mi bi krenuli i onda inša Allah mi bi dobili taj slast u namaz i neka Allah nama tako uputi i da mi postanemo njegovi istinski robovi i on postane istinski naš gospodar koji uvijek bude sa nama dok živimo i poslije nas smrt. Opet mi budemo još bliže njega i da ostanimo svoje ovo pokolenje, vjernike i da oni isto drži taj pravac i na taj put na koji mi smo koračali. Neka Allah tako nama uputi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.